Жаңғақ айылындағы улақ Ири суда. 12 сентябрь бүгін. Мына жақта қызыл төбетей алып шықты ушул бала Соратжан. Такедеби? Улан екен жанагы. 5 мойнақтарын жейін улан. Torpaq o'g'irlagan. Tart. Alıp ketdi ulandan. Көк, onu көк kiyimchen. Qavurgadan emeden quchoqtab qoldi. Chandırdan alıp kirdi. Yerge düşürdü. Hem kız etem. O Mırza ortada жүрөт, эңгей атат. Караатта. Караат менен эңгей атат Мырза. Zam tepinsen. Mırza götürüp tur. Saldı Mırza. Jol var, qara elegen, şuday. Karaatcan.